bakagwa abali ku Ntambi TV embeera ey'okwekalakaasa olw'ebbeeyi y'ebintu wano mu Mafubira embeera etebweyemereire ku kijaano ng'okwa Lumeka abantu bakumye omuliro mu kitundu mu luguudo wagati era nga bali kulaga obutali busiimu eri embeera gye bali kutambulira mu Mafubira esiibye etinga abantu tibali kola bulungi bali kwegugunga saa yona yona ku kamera wale we batandikire ng'ove mpumwire nga bo bamaze okuba nti ekida kide bakoye embeera embi paka ng'omukulembeze afuga kuno avire n'amagezi oba oli awo bataase ku mbeera gye tulimu oba gye balimu omuliro ligubona guli kweyongera era abantu abagukumye bono osobola okuba nti obalengera embeera etebweyemerere so mwekumire ku Ntambi TV tukabaweereza era tulida kuba nti batusaku embeera yona yona nga bweri kuba nti etambula poliisi erikola bwezingirire okuba nti egumbulula abantu aye kumpi